Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulih Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Ya eyyühellezine amenu ittakullaha hakka tukatihi ve la temutunne illa ve entum muslimun. Bütün dünyalarını, bütün alemlerini yoktan var etişi Allah subhanahu ve ta'ala hamd sahibiz bulsun. İki dünyaya rahmet buluşan bir Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ge көңіл түләбен шыққан салават шәрифләребез ирешсен. Һәм бу изге җомга көннәрендә җомга намазларына җыелган барча дин кардәшләребезгә Аллаһ Тәгалә рәхмәтләре булсын. Аллаһ Тәгалә җәмәгать безгә бик күп иттереп нигъмәтләр бирде. Һәм Аллаһ Тәгалә Коръәндә Ан-Наhl сүрәсенең Балкырты сүрәсенең 18-нче аятта әйтә: "Ва ин та'удду ни'маталлаһи ла тухсуха." Әгәр дә сез Аллаһ Тәгаләнең ниғмәтләрен санап карасагыз, аны санап бетерә алмыйсыз ди Аллаһ Тәгалә. Инналлаха ла-гафурур рахим. Һәм дөреслектә Аллаһ Тәгалә гафу итүче һәм рәхимле зат. Һәм инде җәмәгать ниғмәтләр төрлечә бар. Кайбер ниғмәтләрне без сизеп алабыз, күреп алабыз. Allah Тәгаләгә шөкер әйтәбез. Мәсәлән, bir көтелмәгән bir нәрсә килеп чыга тормышта. Без уйламаган нәрсә килеп чыга bir тормышта. Кемгәдер мәсәлән, bir зур әйбер бүләк ителә. Яки bir анда туганымы кемдер әйтә, бар, менә гомрәгә барып кайт. Бу кешенең теләге бар иде, гомрәгә барырга яки хаҗга барырга. Ләкин мөмкинчелек юк дип әйтә иде. Мин каян инде шундый зур сәфәргә акча җыйм дип. Аннары килеп чыга bir туганы әйтә, мәле менә сиңа акча шул хаҗ сәфәренә барып кайт әле. Һәм кеше инде әлбәттә әйтә, бу Аллаһ Тәгалә ниғмәтне. Бу миңа Аллаһ Тәгалә шулай бүләкләде. Аллаһ Тәгалә рәхмәтләр әйтә. Һәм күбесенчә җәмәгать булган ниғмәтләрне без сизмичә калабыз. Шул ук безнең аш казаныбыз эшли торган ниғмәте, сизмибез аны. Без күзебез күрә торган ниғмәтен, сизмибез аны күбесенчә. Күз күрә, начар күрә башлагач, аннары сизәбез. Менә нинди рәхәт иде күз яхшы күргәндә икән. Йокы ниғмәте, менә без ятабыз да йоклап китәбез. Сизмибез аны ул ниғмәтне. Кайчан сизә башлыйбыз? Йокыбыз югалгач. Йоклый алмагач, аннары каралы нинди рәхәт икән булды, мин йоклый алганда. Менә ул ниғмәтләрне күбесенчә без сизмибез җәмәгать. Һәм өченче төрле ниғмәтләр бар җәмәгать, без аны бөтенләй ниғмәт иттереп танымыйбыз. Тормышыбызга bir кайгы килеп төште, bir авырлык килеп төште, bir якын кешебез вафат булды, сәламәтлегебез, мәсәлән, bir авыру килеп чыкты. Һәм без уйлыйбыз, бу bir кайгы хәсрәт. Аннары гына бәлки bir ничә вакыттан соң бу дөньяда яшәгәндә кеше сизеп кала, бу каралы, бу Аллаһ Тәгалә ниғмәте булган икән миңа. Bir бүләге булган икән миңа Аллаһ Тәгаләнең дип. Инде бу дөньяда сизмәгәч, аның шул ниғмәт икәнлеген без кая таныйбыз? Ахирәттә, кыямәт көнендә. Менә шул сынаулар аша Аллаһ Тәгалә безнең гөнаһларыбызны гафу итте икән. Бу да Аллаһ Тәгалә ниғмәте булды икән дип, менә шул нәрсәләр аннары безнең алдыбызда ачыклана җәмәгать. Һәм инде менә шул ниғмәтләрне искә алсак, иң зур ниғмәте Аллаһ Тәгаләнең шул гафу итүе кыямәт көндә җәмәгать. Менә бу аятта, алдан әйткән аятта Наhl сүрәсендә Аллаһ Тәгалә әйтә, ниғмәтләрне санасагыз, санап бетерә алмыйсыз. Һәм аятның ахырында нәрсә әйтә? Иң зур ниғмәт Аллаһ Тәгаләнең нинди? Инналлаха ла-гафурур рахим. Дөреслектә Аллаһ Тәгалә дөреслектә башта әйтә, мәгънәне көчәйтеп. Дөреслектә Аллаһ Тәгалә аннары ла-гафурун, һич шиксез, тагын bir тапкыр мәгънәне көчәйтә, һич шиксез гафу итүче. Һич шиксез, монда бернинди шик юк. Аллаһ Тәгалә гафу итүче. Һәм менә шул гафу итү ниғмәтен җәмәгать без инде кыямәттә, ахирәттә сизәчәкбез иншаллаһ. Һәм Аллаһ Тәгалә әйтә, Бақара сүрәсенең 25-нче аятта:
Beşşirillezine amenu. İman getirgen kişilerge bir haber bir. Allah'ını şartlandırdı. Ve amilus salihati, şul izgiliklerini kılgan kişilerge şul şartlık birdi. Şartlıklı haber bir. Enne lekum cennetin tecri min tahtihal enhar. Dersliktedir, kıyamette onlarını cennetler ketip duradı. Şu cennetlerinin astından yılgalar ağıp çıkadı. Kullama ruziku minha min semerati rizqan qalu hazellezi ruzikna min qabl. Hamalarga di her vakitte cennette rızıklarını getirip birgende, bir yemişler, bir şunday aşamlıklar getirip birgende, Allah aytala biz bunu aldan aşadık indi. Bizge indi aldan birdiler indi, itin de birdiler, yemişin de birdiler, biz onu avuz itip qaradık indi di. Ve utubihi muteşabihan. Lakin di onlarga şul күзләргә күренеп тора, onlar bir-birsine ышаган икәнлеген. Lakin di avuz ita başlasalar, təmi bütünley бүтән. Tam da təmlirək, tam da yaxşıraq təmi, hem şul hər bir rizqini getirgen sayındı. Ve lehum fiha azvacun mutahhara. Hem onlarga di şista bulgan tırmış iptaşları cennette. Ve hum fiha halidun. Hem onlar anda di məngilik bulaşaklar. Onlar anda cennette məngilik. Mina bu Allah Teala'nın nimeti kıyamet gününde. Şul Allah Teala günahlarını gafu itip imanlı kişilerge hem izgiliklerini kılatırgan kişilerge. Şul iki şart birge turu kilse Allah Teala ite günahların gafu ite. Anlar cemaat bu dünyada da nimetler bir küp. Allah Teala ite Tin suresinin 4. ayetinde وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Derslikte biz kişini en yaxşı rəvişdə yarattık. Fi ahsani. Bundan da yaxşıraq yük rəviş diyor Allah Teala. Şul nimet kişiye verildi. Bu indi ayetlerge tefsir birip alimler ayetler şul ahsani takvim en yaxşı rəviş nindi nesede kurune kişinin akıl buluda. Yani kişinin akıllı var. Bütün mahlukatlarga qarasak, bütün mahluklarının da təni var, siyekleri var, kanı yeri, yiregi tibe, bütün mahluklarının, hayvanların da şul rəvişdə. Lakin nesede kişinin ayırması akılda. Şul akıl nimeti bu indi kişiye bir zor nimet. Şul nimet bilen faydalanıp kişi indi mine bu dünyanın faydasını göre. Türlü ilmi aşışlar yası. Türlü mine şundi zor ile tizi. Meşitler tizi. Mine şundi bir rahat tırmışta yaşayırız. Şunun sebebi nesede kişinin mine akıl buluda. Bu Allah da nimetli. Şunu bilen birge cemaat kişinin selametligi var. Təni de yaxşı rəvişdə, gözü uğrununda, qulağı uğrununda, barını uğrununda bütünsi bir-birisine tege turu kilib bütünsi işli yaxşı ittirib. Aşqazan işli, bizning yiragimiz tibe bütünsi öz vaqtında, öz rəvişində, öz joyunda cemaat. Bu şulay Allah da nimeti. Anlar cemaat şul dünyada nimetlerde Allah Teala bildi. İsra suresinin 70. ayette Allah Teala ite وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Biz di Adem balasına bir kerramne, bir tigi faziletini birdik di. Biz onu zorladık di. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. Nesede ol kurinde biz di onlar mümkünçilik birdik, hamelnahu di biz onu yırttık, yer üstünde hem bahır, tegi dengiz üstünde biz onu yırttık di. Bu Allah'tan nimeti. Biz mine bugünkü günde nindingine tegi yürü yolları yok bizning. Maşinalar, nindi tan yana ayberler uylap çıgaralar. Hazır indi aytalar bir neçe yıldan soň şul ışatırgan maşinalar bulaşak. Yollar kerekmeyecek, tegi maşina ko'tariladi, havaga ışıp bara maşina. Şunday maşinalar, motosiklar uylap çıgardılar. Tam bir neçe vaqtdan soň biz belki bunu görürüz, ha dünya biktis almaşına bir 10 yıldan soň tan näsede uylap çıgarırlar. Hamına bu Allah Teala şulay nimeti Allah Teala Kur'an'da aytdı. Min sizni yırttım di yer üstünde. O'zi yirmadigiz tegi o'z oyog'ingiz bilan.
Sizge şunday bir mümkinçilikler birdi, mine türlü mine şul köpçekni uylap çağırgandan başlap, mine bugungi kunda biz indi şunday turmuşqa eriştik cemaat. Hamdi eli dingiz üstünde de biz sizni yirtdik. Su üstünde kim yiriyor Allah kişiden başka? Su üstünde şul biz Allah Teala'nın nimeti, rahmeti, akıl faydalarını biz indi şul türlü karabiller, türlü şul su üstünde yeri turan aybillerini uylap çağırdık da rahatlanıp yiriyiz. Hem bu Allah Teala'nın nimeti cemaat. وَرَزَقْنَاكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ Hamdi biz türlü yaxşı nəsələrdən onlarga riziklar birdik deyil. Onlarga riziklar birdik. Bugünkü gündə də bu nimetini cemaat biz şulay yok yaxşı ittirib göre alabız. Hazır mına kilitke kirsen, nindigine anda jimişler, nindigine anda produktlar yok. Hali gümürde kurmagan bir şunday jimişler yıl sayın kilip çığa. Kilitke kilip kiresin de, biraz kuzunu qarayısın da, tişiresin de, qorasan bu nindi aybir tağın, nasıl kilip çıktı? Mina şunday aybir iken. Nasıl nindi təmim iken, mina şunday təmim iken deyip, tuqtaylı alıp qarayım əli şunu, kızığı, balasın. Hem yıl sayın bir şunday bir, yana bir iki ay bir şunday kilip çığa. Hali biz uylamağan, biz indi uyluyuz bitinsin, ağzı ittik. Bütün dünyada bulgan riziklarını bile biz indi bugünkü turmuşta. Lakin qarayısın, yıl sayın ki bitte bir yana bir aybir kilip çığa, biz bilmegen aybir, ağız itmegen aybir. Bu Allah Teala nimetleri cemaat. Hem Allah Teala bize ayta biz sizge şu riziklarını toyibet, minnet toyibet bir yaxşılıklardan, bir yaxşı aybirlerden birdir di sizge. Hem indi cemaat mine bizge şu nimetlerini unutmaska gerek. Ayta biz başında nimetler biz onu görüp sizip durabız. Mine şulay kilip düşe de bir aybir sizemiz. Mine köp nimetlerini biz indi onu sizmişe de bilmişe de kalabız. Indi anda cemaat bilirge kirek, sizirge kirek, hem indi Allah Teala şükür itirge kirek. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etken gibi, eğer de kişi di Adem balası Allah Teala'nın kılı şul irtengi yakta uyanıp, onun şul kinde rizik bulsa kulunda, şul kinde aşarlık rizik bulsa, bir günlük rizik bulsa, o bu dünyanın paşası deyip uzun sanasın. Bütün dünya onun kulunda. Selametli, uyandı, kulunda bir günlük riziki var, bu dünyanın paşası deyip uzun sanasın. Mine biz bu vakitte onun kulunda anıtabız cemaat. İyi tuğlu rizik, холодильникni açıp aşırılık tügül açıp jibersen nesede tişip, kilip tişan da холодильникtan tulgan bulganga göre anda yurtlarımızda bir iki iş maşina, tuğanlar kilip gitse maşina kuyruğa orun yok. Endi haman nesedir biz riza tügül. Haman nesedir jitmeyi. Haman zarlanabız. Aytabız busu naşar, tigisi naşar, busu yaxşı tügül, tigisi yaxşı tügül. Mine bu cemaat indi bizning şu şükürsüzlük diyen reviş. Bizge indi şükür itirge kirek, hem Allah Teala rahmetler itirge kirek. Şu statistika boyunca indi roliklar köp internette, şulay ko'rsatalar. Agar da bir kişi şulay selametli halde uyansa, ul şükür etsin diye, ul milyongan kişilerge qaraganda xayrliroq diyanın turmushi. Çünkü milyon kişi bugünkü kunda ağırıp yatalar. Kimdir banista, kimdir tege şunday bir qo'rqinish ağrı, hatta vrachlar aytalar, senga bir necha vaqtgina qoldi yasharga. Şunday halda kişi, hoyga halda yashaydi. Kişi uyandı bir nida ağrı yok, u şükür etsin diye, u milyongan kişiye yaşayanda xayrliroq. Eğer de kişi şulay uyanıp, selametli halde, emin halde uyansa da özünün iyinde, bir nida xavf xatar yok, bir nida tege azat halde türmede oturmagan, o 500 milyonga kişiye qaraganda xayrliroq turmushdadir. Yani 500 milyon kişi, Allah bugünkü kunda bir qo'rqinish halde yaşaylar. Kimdir türmede oturgan, kimdir şunday bir ağır turmushda. Bizning anday hali yok. Şu an göre 500 milyonga qaraganda xayrliroq turmushda yaşaydi. Eğer de kişi uyanıp, özünün şu dinin tutarlık mümkünçilik bulsa, qo'rqmisha, ul 3 milyardga qaraganda kişiye xayrliroq turmushda yaşaydi. Bugünkü kunda 7-8 milyard kişi yaşayır, şularının 3 milyardı tege dinlerin qo'rqib tutalar. Türlü devletlerde, türlü turmushda, qaydir namaz okusa, qaydir bütün bir tege özünün
shul cherkavine borsa, masalan, shunday davlatlar bor, ul tigi qo'rqib ishli bo'lishni. Qoshilib kelib chiqa. Shunda kimdir og'iz so'z aytib qo'ya, kimdir shtraf sola. Lekin bugungi kunda alhamdulillah biz mana tilagan vaqtda, tilagan ravishda mana masjidga kelamiz-da, rohatlanib bunda namozlar o'qiymiz. Demak, bugungi kunda bizning turmushimiz 3 milliardning kishining turmushlariga qaraganda xayrliroq. Bugungi kunda jamoat alhamdulillah biz bunda jumg'aga kelib o'tirdik. Alhamdulillah mana yol kunlari, mana bolalarimiz da bizni bilan birga keldi, aniqlarimiz da bizni bilan birga keldi. Alloh taolo shu tilaklarni, niyatlarini, shu ketirgan bolalarning ajr savoblarini bizga nasib etsin. Shu bolalarimiz endi davom ettirib, masjidlarimizga, aniqlarimiz davom ettirib masjidlarga shulay yurib tursin. Ham endi jamoat bu da ne'mat. Mana bizning masalan 100 ming kishi shaharda yashaydi. Shularning ko'pmi musulmon kishilari, shularning mana shu musulmon kishilar orasidan necha kishi mana bunda masjidga keldi. Yol kuni rahat yol yeta turgan kunlar, lekin kishi aytmadi, ko'pisi aytmadi. Qarali, men totar kishisi, men musulmon kishisi, men bugun jum'a kunida borayman. Yo'q, uylarida qoldilar. Kelmadilar masjidga. Biz keldik. Necha kishi bilan bunda masjidga keldi. Yaratan bir necha masjid bor shaharda. Ularda da anda da kishilar bor. Lekin shu shahar ko'lamine qaraganda bu bek az kishi. Buna u Alloh taolo ne'mati bizga. U bizga mana shu iymon boylig'ini berdi. Buni masjidga bunda kelirga mumkinchilik berdi. Bizning jonlarimizni ochdi. Bu da Alloh taolo rahmati. Ne'mati ham biz onlar ishinde shukr etirga tegish jamoat. Shuna ko'ra endi mana shu ne'matlarni ko'rib, Alloh taolo yashashga nasib etsin bizga boshimizga da, ham endi shu ne'matlarga shukr etib, shu shukr etuvlarimiz jannatga ko'larning biz sabablari bo'lib tursin. Barakallohu lana va lakum fil Qur'anil azim, nafa'ana va iyyakum bil ayati va zikril hakim, innahu huwa jawadul karim wa sami'ud du'a. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا للقوم الكافرين وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وأقيم الصلاة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.